Nilip Development Block ang kangalong PMAYJ hemso ketangti abu yang somdolang. HDP along HSLC pen HSLC asad lang kachapon dong nari suwe jang atuma phan karcho. Prime Minister Modi Sarkar hin pen rar phan mesen kacharipon ningkan sirkev kepling ning chaparong si tifin amai kangni. Karbing nung live at Abirta ang ton pen arjik tha. Central Sarkar pen kiduk darara tuma phan ke do ke thak adi maklong an ke mesen donang ji puma thapon si Pradhan Mantri Awas Yojana scheme pen rar phan hemso pipajir ponlo. Bonta bangso scheme rar phan mesen a hem ki kim pipon ji phan bangso block development officer atuma phan si arpu pek ponlo. Bonta lang ikha bangso hemso do ana visual. Bangso visual lake ki kim thap a hemso kali. Bangso no jok parja prok lapen bab ke pawang thipen nampia son ke pamandet lake nilip blok atuma bidikang limpen ke claim ke dam ke patangte apmay jia hemlo aho nilip development block ahin pen kikim ke rangpon ke tangte hemso si parja prok bangso hemso ke tangte langdam pulote koilamati chokihola langsometi panjan sarihoti nambor pen danglo kaprek arong along kikim ke rangpon apmay jia hemso abui ang som non puanta abui si dolan. Karbianglong district along katto kawe development block kre isido. La songbong pen hemso kikim kerang ke patangte ki ong naya block lotangte nilip development block henlo pule udang deseta hinni. Labangso PMAYJ hemso kidamtang story hini rakrener ke pen kresir ke aningkan walong si kikim kerang ke pangcheng ponlo. Bonda bening story hini rain korek thom aningkan anta kikim patang pon peder alama bangke isin mang humeme lapen bangso kikim a contractor atumsi ke patang ti binong pulote video pen je ia tumpen insai ponni bonta nona bangke kang sai pon alama bangke halloween alamlo video je ia tum amek angden ke tangte hem jui jam anta langdun thonga bangke mang hutameme mate video pen je ia tum tong bangso hem ke tangte long kacheradun ke dokok maputa jongpon mimi ajat le pudam setame kiduk dat aralatum aning ke chithe hem ke me dodun long pubwa phalo bangke blog video je pendang lo contractor atum se aphalo jojo den bangso hutha ke asia hin pen thangnat akan sai kabia jok ahema bangke ke tangke si anu jok tar propen rikangjir ham pena ka preke thangnat ta long pon pedet koilamati pen samson inti karbian mong lai Kiramtang wasik ni phai kreket home arni HDP community hall along KSA HDP arwa tum chapatir pi ponsi HSLC pen HSLC ke chapon donori soi jang tum aphan karcho lapen aprang ke messenger aphan chethan chimon setame padopon bangso karcho ponamaya long kaddo kawe trokner ke brasir ke ari soi jang atum aphan archo ponlo Bangso Karcho Ponaho Dila Higher Secondary School Headmistress Jayanti Teronpi Alohi Sarpia Manpen Kachetong Donalong KSA Tiripia Maipu Thompson Rongpi KSA Bokajan District Committee Maipu Raju Ingleng Chunbang Desoy Teron KSA Dipu District Committee Maipu William Tiso HDP Rat Sai Klembang Sing Timung Lapen Pinangan Kithe Gidingatum Chetong Don HS pen HSLC asad lang along kachepa undun kadto kabe bang trokner kebra sir kebri soi jang atuma phan kachetong don alohia tum pen archu ponsi logi charle hina bangke chepa duknangji lapen ekai along kacharle hin aprang anar an sose koson sikime senjima bangso phutha kachetong don alohi sarpi Jayanti Teronpi than parepon ini thagalai pe mi khang singo themai bang na ngom de lu bang bi de Lang lu chok te thilo te vi de te kita me ye lai pe kai da chin ho nai la benge kibi ki thi kono bang phon respect ti the nai na ya se kibi ki thi bang respect ti the kono te tang tang respect jong ku ni la ke sko la ka ta ni da la de first you will respect the others then you will get from the respect from them nang so se respect ba ti the de ko te la te respect nai no nang to ni te na ki di lo ka me nang to no si ni mem ni head mem bani teacher ko nang to respect lo ni student ko ni respect ji ko ka so ni behavior ke do kai ta respect ye pithe nai first tama ko se respect ye the ko de nang to ta jok la respect ngai so first you remember
You will give a respect from others, then you will get respect from them. The respect, kita heklo putih muka respect longpo, langsung si respect ini tu hek serai lo putih, lagi itu misal namu. Nali tum ka Charlie apora hora bangke Charlie pa mera nali tuma kaya long inut ke thek ser abang phu abang phi ka chepa manje aphanle bor itha komarne atuma bangke piso enlong ledet po lapen penandulong ledet po pu kamatha ta dota thek bonta lake aphita chok aposi aprang abangke nangli tum ka Charlie hina nali pa prang don tha posi KSA tiripya mai phu Thomson ropi pen ning jepon ki jui ke nantum mo phita jui long pi owe ching ki da nantum college pa dek sapuri long er phita owe ching ke upload opi nitum ke nekha mata 2014 graduation download 17 masters course ka api jo non thanga owe ching ki do upload iso de meke aposi owe ka ching ki la tamge upload opi anutin banga upload opi College की तुम ऐसे बंगे हम तुम लाफो हमने तुम बच्चे लोग ऐसे तो लाफांसी ने हम तुम बच्चे लोग Bangso karcho maya long kachetong dun atum ana phanse tame KSA HDP branch committee mai phu Thomas Beben kachuro pajirpon Dilapen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi Abirta kemi Bangso adawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long pon ikji Kardon nilimen ke militi teron pi arong len ke dhulajan sarmen rong parong pen nili kiswa kilahelo je nili te bang ajon area ajon kisu timi ki joro kido nasi along hina biji adwai ki empenda kisu kimi ang the chilong idelo pen kichilang ta bukajan dipu gulaghat alta pharmacy lo anda sila elo kita kimia the chilong ni delo la sinon agom long lo je nang itum la orjo ini amar jiwan adwai orjo biti ga adwai la kichul pasinon kimia the chilong lo la sin Klar dak pen kachini ji aphan Troxy 5 hini trok pho 5 Troxy nerke palong humri ignon India dead along Prime Minister Narendra Modi kacharipon ningkan sirkep pleng tanglo bangso ningkan sirkep ke pleng ning karong chipi ponsi keramtang wosing ni phai krek thomarni Phuloni constituency Abirta Hauraghat LAC angkang sentara long KAACEM retasing hi MLA Dorsing rong hang pen danglo song klem rapera tum do an pen tifina mai paman pon Lason se Prime Minister Modi kacharipona sarkar ningkan sirkep ke pleng ani det pia dangalong ningkarong kachipidu na sonsi Karbianglong district alo along setame ke ongdung adimalong talondun Bangso katalondun pen pacheton dun si Hauraghat LAC angkang Phuloni constituency kaparlo sentara long setame KAACEM retasing hi MLA Dorsing rong hatum japon si BJP racharya songalong claim rapet to anatum pen jelangsi tifinamai padopon Bangso kaching vaya hod Prime Minister Modi hin pendet pia dangalong kaching thura sai ke deng ason si state adang pia long setame raraphan rong rup kaching thura saya mo mesen pen kapachetang asai do anta pachun pon long lo Puthot Prime Minister Modi kachari pon thulong pen nihang nirep angkang Abirta Karbianglong atok anwa hawaralong anta kaching thura hin ke charli dun pen ke claim ke dam thekjima bangso puthak RD dujot pen chingki chethan pon Bangso hut Karbianglong district aphan setami isi nong nam ka thangklong a district ki paman pon thekji aphan bangso long koson se bidi sore kachu endun nangjima bangso phrak setami tifina maya long chingki chethan pon Bangso kaching vaya hut KAACEM retasing hi EM Lunsing Teron Karbianglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso MLA Dorsing rong hang pendanglo ki ong dong atum chetong dununti News report Karbianglong Live Lumbajong constituency ke parlo Mijung Hemaritiso arong amekar Ramsing inghi pen kareng phangchupia tuma supo Bida Singh inghi thengpiang songpen ke kloajo akeng arepi chinglok petlo nasi KAACEM Dr Tuliram Ronghang la pen local MSc Johnny timunga phan kerap kachohangona birta nangli Chethan dame keso dara bangphu inghi asang hoke arni wangta sai chongda chotpensi hem kachelana bangphu Ningduk memea lama bangke arni siarni cyber bia prang biaan keteng tekangji pamat
เฮมาดุงะเทงปีการลุเป็นเมนซักลุรามานังกลูพิกโลละเป็นอารมณ์ตาเทงตุดเกดกอกะจออาเกงอาริปีอีเซียบังเกกะจิงลอกเประจออีซีอารันดกอกโลla so jok akeng kedam un epen adi malong amat si bar pi bar so anta chitinang koklo anparta alang li ing hia sang hoke osomarta dikrailang non bangki kiri karlan pia bangta akeng kaching lok pet pena jok hem apiso aso atumke kichomo wepen kamatha kesung thek tek pensi tunang lo asalang li phan ing honing jin sora kerap ke pajir vekja phan Bidasing ingkipen KAC CM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MEC Johnny Timung atuma phan pen chenglok ke the ke ding atuma phan kachuning ripon pado ko ra thomani si kedam tanga chiklo taring ko ra thomani si nili chopolo ma si nili ladak dipu medical college salong vitamin nili se chelang lo se chelang pen nili abang so se chelang pen tamin nili chelang lo ma si dan tangka gajuri pen ajong nili na hok pa tame churi dekhe cholan dekhe de lo la se nili no donora pen pustame kerap kelong ya pan vitamin nili Johang yi pusitami donra punta mithang jakong ka we pen jok masi donra punta kido vai se masi nili na ho pen tame lang litumta nang lang thek thede lo nili kona pen si giring yi ma kona pen si ke cholong pu ma pusing nili che matha ta pen nili to claim ya war sa mi hilo ada dong su pie long ta mi pu hajara pen pusitami chong dat podin tu hajara dun pola si nili piso ni so nili kering nalitum hakiti ke ding pen sita mi sar long na mujhe thang klong alang di karbiang long autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan mili kachuning di kang tung bang ke lalo nili asap red pen sita mi nili labang so kesu ka chelang yap kan sar Dr. Tuliram Ronghang pan sita mi alang di kan asap kerap long yi meni pusi nili social media hoya thengnu long sita mi lasi kanghon kangjin sopen kerap ke pele nanjilake account number 741501013023 laben mobile number bangke 9365677118 along kahom rijia phansi kachuningri padopon news desk report Carbine Long Live Piniera Abirta ke lapon si kang tonik lo